欢迎总统先生对中国进行国事访问，这是你第一次以总统的身份访华，也是斯洛伐克总统时隔23年再次对中国进行国事访问。你的这次访问具有重要意义。斯洛伐克是最早承认并同新中国建交的国家之一。2024年11月，我同菲佐总理一道宣布将中斯关系提升为战略伙伴关系，引领两国关系驶入发展快车道。在双方共同努力下，两国政治互信持续升华，合作成果不断涌现，传统友好深入人心。Vaša excelencia, vážený pán prezident, vašu krajinu som už v minulosti navštívil niekoľkokrát, ale byť na štátnej návšteve Čínskej ľudovej republiky ako prezident Slovenskej republiky je pre mňa veľká česť. Chcem na úvod zdôrazniť, že Slovensko podporuje politiku jednej Číny. Verím, že moja návšteva prinesie nové impulzy a vytýči nové oblasti pre spoluprácu medzi Slovenskom a Čínou